قول صفهاء من الناس زرد وی قمقل خلقنا ما واللهم من قبلتهم التي كانوا عليها سشیو گرزو دا نبی و صحابہ دائے قبلینا شدیو آغیت محکم کی قل للہ المشرق والمغرب تو آیا خاص اللہ لرا مشرق و مغرب دے یہدی من یشاء الى صراط مستقیم ہدایت کی اشارہ چواڑی سید لاری طرف دام وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ادا سے گرزولے منگتاسو امت انصاف والا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دید پارائش شیطاسو شہادت کو ان کی خلقتا وخلق باندے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور شیب رسول پتا سبان شہادت کو ان کے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اندا مقرر منگا آئے قبلہ شتوی پائے باندی محکم توی آغیت محکم کے الا لنعلم من يتبع الرسول مگر دید پارائش جدا کمگا سوک چتابداری کئی دا رسول رسالت دوئیم ممن ينقلب على عقبيه داغشان جدا کو چاوڑی بخبل پندو داغل تابدارینا وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله اگر چدا قبلہ بدل خامخا گران کار دے مگر نہ گران پاشا اللہ والا توفیق ورکڑی وما كان الله ليضيع إيمانكم ان دے اللہ تعالی چ برباد کی ساسو منزنا چ ایمان دو جم کڑی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم یقینا اللہ تعالی بخل کو خام خاڑر شفقت کو ان کے رحم کو ان کے قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا لدم آڑ ولد مخت آسمان طرف تا فلنولینک قبلة ترضاها نخام خاگر زومتا قبلتا شتخو خیغ لرام فولی وجهک شطر المسجد الحرام نو گرزو مخبل طرف دا مسجد حرام تا وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطرام او کم زیشی تاسو نگرزائے مخون اخبل طرف دا مسجد حرام تا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَقِينَنَا کسان چی کتاب ورکڑے شہرے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ خامخا پوئی شدا قبل بلد الحق دید رب دا طرف ندیم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اند اللہ غافل دائمل ناشدیے کئیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ اکتروڑیا کسان تاش کتاب ورکڑے شیدار قسم دلیل ما تبعوا قبلتک تابداری نکی دید قبل اسلام وما انت بتابع قبلتهم انہیں تو تابداری کن کے دا قبل دلیم وما بعضهم بتابع قبلت بعض اننی باعث دلیم تابداری کن کے دا قبل دنوروں ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم او کتابداری اکڑتا بالفرض خواہشات دلیم وَسَّعْنَا اشراغ لیتا توحیم انکا ایزن لمن الظالمین یقیناً تبادوخ کے خامخاد ظالمان نشیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہو آکسان شورکڑے منگائل کتاب پی جنید قبل بدل دلوں کما یعرفون ابناہم لکش پی جنید زام مخبل
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ یقیناً یوڈل ددین اشترے خامخا حق پٹئی او پوئیگی دی پا حق بانے الحق من ربک حق واغی چستا درب طرف نہیں فلا تکونن من الممترین نمکی گاد شک ان کو ڈلنا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ودار چا دا پارا یوم خدا شاگر زون کی داغی تقبل مخ فاستبقوا الخیرات نوران دیوالو کے دیو بلنا پخکارنو کی اینما تکونو یاتی بکم اللہ جميعا کم دیشی تاسو راولی با تاسو طول لرا اللہ تعالی پیوزل ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ پاسی بانے قدرت درن کرے ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام ودکم دینا شتوتلین گرزو مخبل طرف دا مسجد الحرام تا وانه للحق من ربک ویقینا اللہ قبلہ حق دا استاد رب دا طرفنا وما الله بغافل عما تعملون وند الله غافل لا يعملون شتاسوي كوين ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ودار زينا شتوتلين قرضوا مقبل طرف مسجد الحرام تا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا افر ریچی تاسون گردو اخپل مخون طرف دائے مسجد حرام تا لئلا یکون للناس علیکم حجا دید پارائش نی خلق لرا پتاسوانے سے دلیل الا الذین ظلموا منہم لیکن آکسان چ ظلم کرے ددینا فلا تخشوهم واخشونی نمو یری گئے دین مخالفتنا و یرکو خاص زمانا ولیتم نعمتی علیکم او دید پارائے چیز پورکو مخبل احسانات پتاسو ولعلکم تحتدون او دید پارائے چتاسو ہدایت میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم دانے مت پورا کی دلدا سری لکش لے گلے مون پتاسو کے رسول سنا یتلو علیکم آیاتنا بیانی پتاسو آیات نظم ویزکیکم و پاکی تاسو لرام ویعلمکم الکتاب والحکمہ و تعلیم درکین تا استاد قرآن و حدیث ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تعلیم در کی تاسو دائے چتاسو پائے بنے نہ پیدے فاذکرونی اذکرکم نیادو معاذ بتاسو یادوم واشکروا لی ولا تکفرون شکر کوئے زماد نعمتنو اسنا شکری مکوئے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والسلام ایمان والو کلک کے زان پا صبر کولو پا منس کولو ان اللہ مع صابرین یقینا اللہ مخاص مرگرے دا صبرنا کرے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اموائے دا شاپ بارکی چوجلشی دا اللہ دین دا خرول دا پارا چدا دا عام عمرو پشان دیم بل لحیاؤن بلکہ دیدہ یو خاص جندے ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو نپوئے گئے پدغی جن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ او خامخا ازمخونکم پتاسو پلغن تا دیر او دلوگنا ونقص من الاموال والانفس والثمرات او پکمولو دمالونو دنفسونو دمیو غلوم وبشر الصابرین نزیر ورکد خوشحالو صبرناکو خلقتا الذين اذا اصابتهم مصیبہ
صبرناک دی چکل ارسیگی دی دس مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون دیوائی یقینا منگا خاص دا اللہ و یقینا منگا خاص آغتا ورگردن کیو اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ دا کسان پدی باندے درودنا دا کسان پدی بانے تعریفون دی ددی درب دا طرفنا و خاص رحمت دے اولئک هم المہتدون و دا کسان خاص دی ہدایت مندن کی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ یقینا صفا و مروہ دا خاص نخو دا دین دا اللہ ندیم فمن حج البیت او اعتمر نسوک چی حج کی دا بیت اللہ یا عمر کریم فلا جناح علیہ ان یطوف بہما نسکنا دے نگنی پدان پدے چیزی رازی دے دوارو پمینس کے ومن تطوع خیرا اچاچے پا خوشالے سراؤ کو دنے کے کار فإن اللہ شاکر علیم یقیناً اللہ تعالی قبل ان کے دد عمل علم والدے ان الذین یکتبون ما انزلنا من البینات والہدى یقیناً کسان چپٹئی ہوا چمور علی گلیم دخکارا حکمونو دہدایت خبرنا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب رستو دائنا چمون وضاحت کرے دائے خلق تب کتاب خبل کے اولئک یلعنہم اللہ دا کسان لعنت کی بدیبان اللہ ویلعنہم اللعینون و لعنت کی بدیبان نور لعنت کا ان کی الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا مگر کسان چھ توبہ ویست دے گناہنا اور نیک کخ پل عمل اوخکارے کہا چسی پٹکڑو فولائک اتوب علیہم دا کسان زخاص میں روانی کو امپدی وانا التواب الرحیم عظیم دیر توبہ قبل ان کے رحم کا ان کے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار یقیننا کسان چی کفر اکڑے امرشی بدا سے حال کی چیدی کافرین اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین دا کسان فریبان لعنتو ندید اللہ طرفنا و دا ملائکو طرفنا و دا خلق طولو طرفنا خالدین فیہا ہمیشہ بیدی بدا لعنت کے لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون نبشیس بکولے ددین عذاب مقرر ددی و نبدیل سمحلت ورکے دیشی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ او حقدار دا بندگے استاسو الہ دیو لا الہ الا ہو زگنشت واقدار مددگار سوا داغنا الرحمن الرحیم عام مہربانے والا و خاص رحمت والدین ان فی خلق السماوات والارض یقیناً پیدائش داسمانوں دزمکا کے واختلاف اللیل والنہار و پتلو راتلو دشپے و دروز کے والفلک اللتی تجری فی البحر بما ينفع الناس اپائی کشتوں کے چلی بسمندر کے بسبب دنفع ورکولو دخل کو وما انزل اللہ من السماء من ماء او ہوا چراورو للہ آسمان دا طرف نوبو فاحیا بے لفظ ماد موتعان تازکڑے پائے سرزمگا پسو شوالی آئینا وبصفیہا من کل دابا اخوارکڑی بدزمگا کی القسم زند سر وتصریف الریاح والسحاب اپترات لو دہواگانو دوریازو کی
المسخر بین السماء والارض چتابشی د حکم د اللہ پمند اسمان و دزمکہ کی لآیات لقوم یعقلون پر یټولو سیدنو کې ډیر دلیلونه د توحید دی هغه قوم لراشي عقل نکارلی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا او بعد دخل کو ناس اشتریم چنی سید اللہ نے سوا نور شریکان یحبونہم کحب اللہ من کئی دیدائی سرا پشانت من کولو دا اللہ سرا والذین آمنوا اشد حبا للہ خواکسان چی مان راوڑے ڈکلک دی پمن کولو دا اللہ کے ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب اکولی دے ظالمان و خلق اخبر حال کلچو بینی دی عذاب ان القوة للہ جميعا خام خاپو و بشیش طاقت ٹول دے واللہ رے وان اللہ شدید العذاب اپو بشیش یقینا اللہ سخت عذاب ورکون کے دے استبرع الذین اتبعوا کلچے ویزاری بخکار کیا کسان چی تابداری کڑیشے ہوا من اللذین تبعو داغشانا چی ددی تابداری کولا وراو اللذاب و بین دی عذاب وتقطعت بهم الاسباب و پریب کڑیشی کورنے کے تعلقات ددیم وقال اللذین تبعو لو ان لنا کروا او وہ یا کسان چیزی تابداری کڑیوا ارمان دے زمون دوبارہ تلوے دنیا تا فنتبرع منہم کما تبرعو مننا من بزان جدا کو ددینا لکا سنگ چیدین نن من جدا شول کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم دغسی خیب دید اللہ تعالی نور بدا ملون ددیم دپارا دا افسوسنو کولو پدیم وما هم بخارجین من النار خنمی دیوتن کی دور دا جہنمنا یا ایوہ الناس کلو مما فی اللفظ حلالا طیبا او خلقو خرید آئینا چپزمگ کی دی حلال دی پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان امدے بقدمون دا شیطان بسے انہو لکم عدو مبین یقینا شیطان تاسل دشمن اخکارا انما یامرکم بالسوء والفحشاء یقینا حکم درکی دا شیطان تاستا پا بدو خبرو پنا کارکارونو وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون او پدے چی جوڑائے تاسو پا اللہ خبرے چی پوئین لرائیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ او کم محسی ویلیشی دے خلقتا تابداریو کے دائیں چی اللہ تعالی نازل کرے دیں قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا دیوینا بلکہ من خطابداری کو دائیں چی منتری من پائے بنے مشران مخبل اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون اگر شیودری مشران نپیدل ددین پیس خبرانو ہدایت والا ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء اور مثال دائے کسان چی کفر اکڑے پا تقلید دخبل مشرانوں کے پشان دا حال دا غشارے شاوزن کی حق سارو تاشا سنوریم الا دعا و نداء مگر اوری آواز دا نزدی او شغیر لریم سم بکمن نومیون دی کارنی دا حقنا و شاڑاگان دی دا ویلو دا حقنا راندی دلیدلو دا حقنا فهم لا یعقلون ندی پویم نلری پدین یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ایمان والا خورید پاک ہانچ منتاثل در کریم
واشکروا للہ و شکر کوئے پدی دے واللہ ان کنتم ایاہ تعبدون کہے تاسو خاص اللہ لبندگی کون کی انما حرم علیکم المیتۃ والدم یقیناً حرام کرے اللہ تعالیٰ پتا سمردارا اوینا بیول شیم ولحم الخنزیر وجد خنزیر وما اہل به لغیر اللہ او ہر غشے چواسوی پائے بانے دپارا دن نزدیکت غیر اللہ فمن استر غیر باغ ولا عاد نسوک چنا چار شرائے خوراکتا نو دے بغاوت کو ان کے اور نو تجاوز کو ان کے فلا اسما علیہ نشتیس گناہ پدوانے پدے خوڑلو کے ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بخنک ان کے رحم کو ان کے رے ان الذین یکتبون ما انزل اللہ من الکتاب یقیناً کسان چپٹئی ہوا چ اللہ تعالیٰ نازل کرے کتاب خبلنا ویشترون بھی ثمنا قلیلا اور حاصلی دی پائے سرا دنیا معمولی اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار دا کسان ناشی دی پخپلو خیٹو کے مگر اور ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اور خبر بون کی دی سر اللہ پر از قیامت ولا یزکیہم انب پاکی دی لرا ولہم عذاب علیم و دید پار عذاب دے درناک اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی دا خلق دی شاغست گمراہی پا بدل ہدایت والعذاب بالمغفرہ وغسل عذاب پا بدل بخن کے فما اصبرهم علی النار نصاجبا صبر دے دری پوروانے ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق داد دے وجنا چی یقیناً اللہ نازل کرے کتاب حق سراؤ دی بکی اختلاف کرے رہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور یقیناً کسان چی اختلاف کرے پا کتاب دا اللہ کے خامخا پا دشمن لرکی دی دا حقنا لَيْسَ الْبِرَّانْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ندنی کی خاص دا خبران چکر سوئے تا سخپل مخونا مانزکی مشرق و مغرب طرف تا ولیکن البر من آمن لیکن نیکی دہا غشارا آمن باللہ والیوم الاخر چیمان لری پا اللہ پر رستنے والملائکت والکتاب والنبین ایمان لری پا ملائکو پا کتابونو پا پیغمبرانو وآت المال علی حبه ذوی القرآن اور کئی مال پا من دا اللہ خپلوانو تا والیتاما والمساکین وابن السبیل ویتیمان ومسکنان ومسافر تا والسائلین وفی الرقاب اور نور محتاج ہوتا ہو پاس زیادہ بند سٹنوں کے وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ اور پابندی نماز کی اور زکات عمر کی والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور پورکی لوزن اخبل کلچ لوز کڑی والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اور ٹنگ دی بدین مانے حالت د سخت د مال کی او حالت د مرضونو کی او حالت د جنگ کی اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون دا کسان رشتی ندی بدعوت نے کہے کہ او دا کسان پورا متقیان دی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل ایمان والو فرض شوئے پتا سوانے قصاص جاری کول پبارد قتلانوں کے الحر بالحرم ازاد سڑے با قصاص کی پبدل ازاد کے والعبد بالعبد مرے با قصاص کی پبدل مرے کے
والانثى بالانثى او زنان بم قصاص کی بدل زنانہ کی فمن عفی له من اخیہ شیء ناغسوک چی معافی اکڑے شاغتا دا طرف درور داغنا سلگ معافی فاتباعون بالمعروف نو تابداری پدبان لازم نا اپنے کا طریقہ واتعون الیہ بإحسان او عطا لازم دا پاقبانے پخ طریقہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ دا حکم کی آسان تیارا استاسو دا رب دا طرفنا اور رحمت نیم فمن اعتدا بعد ذالک چاچ دا حد نتیر وطل اکرل پس قصاص و دا معافینا فلہو عذاب علیم دا پارا عذاب دا درناک ولکم فی القصاص حیات استاس دا پارا پا قصاص جاری کو لکی یو ناشنا جون دے یا اولی الالباب اے خالص عقل والو لعلکم تتقون تیر پارا شتاسو بچے كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية فرض کرشر بتاسو کلچی رانی زیشی او تاسو تمارگ ان ترک خیرا کپری خودلی مع الوصیت و وصیت کول للوالدین والاقربین مورب لا روح والوانتا بالمعروف بشرعی طریقہ حقا علی المتقین دا لازم دے پا متقیان خلقو فمن بدلہ بعد ما سمعہ نچاش بدل کو دغا وصیت کول پسائنا چاوری دلیوین فإنما اسمه على الذين يبدلون یقیناً گناہ دا بدلولو پائے کسانو دے چھ بدل کری دا وصیت ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ تعالی سوری بار سپوئے دے فمن خاف من سن جنفا او اسما نسوک یرکی دے وصیت کو ان کی نام دکھگی دلو گناہ تا و خطائے یا بگناہ یا دگناہ کولون قصدن فاصلح بینہم نجوڑہ کی ددی ترمین فلا اسم علی نشت گناہ پر اصلاح کو ان کی بانے ان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کو ان کے رحم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ایمان والو فرض کریشی پتا سو روجی نیول کما کتب علی الذین من قبلکم لگچی فرض شی پائے کسانو چستا سنمک کی تیرشی لعلکم تتقون دید پارا چتا سو متقیان شئیم ایام معدودات روجینی سے روزیش میرے لشیم فمن کان منکم مریضا نعصول شویستاسو نبیمار او علا سفر یا پس سفر واندویم فائدتم من ایام اخر ندوان شمار لی دنور رزونا دپار قضام وعلى الذين يطيقونه او پائے کسان باندې چې وسد روزي نه لري فدیه طعام مسکین لازم نا فدیه چې خوراک دی او مسکین نه دروازه فمن تطوع خيرا نو چاچی په خوشاله سره کولا نیکی فهو خیر له نو دا ډیر خیر دې لپاره وان تصوموا خیر لکم وروجین والستاسهم دیر خیر دے تاسو لرا ان کنتم تعلمون کتاسو پوئے لرائے
شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن میش در رمضان اغمیش داش نازل کرے شیر پائے کے قرآن ہدل للناس ہدایت دے دا قرآن طول خلق لرام وبینات من الہدا والفرقان اوخکارا احکام دی بدکے دا مخکنی ہدایتنا و جدائی راوصل ترمن دا حق باطل فمن شہد منکم الشہر فلیصم نسوک جو حاضر شستا سنا دی میش دا رمضان تا نخام خارو جدیونی سیدائے ومن کان مریضا اولا سفر اور سوکشی بیمار یا پا سفر وانے فعدتم من ایام اخر ندبانی شمیر لی دنور وزنا دپار قضا یرید اللہ بکم اليسرا غاڑی اللہ تعالی پتاسو پد احکاموں کی آسانتیا ولا یرید بکم العسر انواڑی پتاسو ستنگسیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَتِدَ پارا شکر کے اشمار وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَتِدَ پارا چِدَ اللہ لوئی وائے پاغ طریقہ چتا اسے خود نکڑیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَتِدَ پارا چ شکر کے دا اللہ دے نعماتو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي او کلاش تفوسو کیستانا بندگان زما پبارکی فإنی قریب ورطوایا یقیدن زنزیم اجیبو دعوت الدعائے زادان قبل ما دعا کن کی کلچ مان دعا واریم فلیستجیبو لی ندیم پورا احکام زمامنیم وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَيَقِنْ سَاتِي بَمَام لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دید پارا شدی کامیابی عمومیم اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ حلال کرشے ساز پارا پشپد روجنی ولو یوزے کے دل نخبلو بی بیانو سرام ہن لباس لکم وانتم لباس لہن دی جامی دی تاسو لراو تاسو جامی ہے دی دپارا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم عالم دے اللہ یقیناً تاسو با نقصان کے شولے اخبل زاننا فتاب علیکم فراخی راو سب تاسو وعفانکم وسانتے راو سب تاسو فالآن باشروہن نوس نزیکت کوئے تاسو ددی سرام وابتغوا ما كتب اللہ لکم اور لٹویا آج اللہ تعالیٰ تاسو پارا مقرر کری یا حلال کری وکلوا واشربوا وخراکوس کاکم کوئے رشبیم حتی یتبین لکم الخیط الابیض تردی پوری چخخ کارشی تاس سپنتار من الخیط الاسود دتور تارنا من الفجر چا سبارے ثم اتم الصیام الى اللیل بیا پورکے دارو جا ترشپ پورے ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد امنی ذکی گئے بی بیانتا خدا سے حال جتا سمو تکفیں پجماتنوں کے تلک حدود اللہ دا پولی دا اللہ تعالی دی مقرر شوئے فلا تقربوها نمنی ذکی گئے دیتا مخالفت کولو كذلك يبين الله آياته للناس دغسی وضاحت کے اللہ دخل احکام خلقتا
لعلهم يتقون دے دپارا چدی متقیان شیم. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل امخر مالنا دیوبل قرن احساسو بناروا طریقوں وتدلوا بها الى الحكام عمر سوئے تاسو دا مالنا حاکمانتا لتاكلوا فريقا من اموال الناس پری غرض سے تاسو خرے اور ٹکڑا دا مالونو دخل کنا بالاسمی پکنا وانتم تعلمون تاسو پوئے گئے. یسألونک عن اللہ اللہ تپوس کی دیستانا پوار دمیشتو کی قل ہی مواقیت للناس والحج تو دامیشتی وقت ندی دا مقرر کولو دا سیزنو دا پارا دا خلقو دا پارا دا حج. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا اوندا کی شرازے تاسو کورن خپلو تا شاگانو دائنا ولیکن البر من اتقى لیکن نیکی دا غشارہ چلان یرکیم واتوا البیوت من ابوابها اور اتلکوے خپلو کورن تا شاگانو دائنا دروازو دائنا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون او یرکوے دا اللہ نا تید پارا چتاسو کامیاب شے. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم او جنگ کوے دا اللہ دا دین دا اچتوالی دا پارا دائے کسان سرا چتاو سرا جنگی. ولا تعتدوا دحنا تیرے دل مکوے ان اللہ لا يحب المعتدین یقیناً اللہ تعالیٰ نخو خیاسو چد حدنا اور تیرین. وقتلوہم حیث ثقفتموہم اوجنے دائے کافران درا حرزے چستاسو پی وسبرشیم. واخرجوہم من حیث اخرجوکم او باسے دی درا دا دینا چتاسو استریے. والفتنة اشد من القتل او فتنہ دیر سخت دا وجلنا. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام او جنگ مشروع قید دی سراد مسجد حرام بخواکی حتی یقاتلوکم فی ترد پوری شدی تاثر جنگ شروع کی بائے کے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کدی جنگ شروع کو تاثر بائے کی نو بوجنے دی لرام. کذالک جزاء الکافرین داسد بدل کافرانوں. فَإِنِ انْتَهَوْا نُكَرِي مَنَشُلَّ كُفْرْنَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یقیناً اللہ تعالیٰ بخنک ان کے رحم کو ان کے دے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ اور جنگ کو دی کافران سلام دید پارا چنشی کمزور کول مومن. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وشی غلبت دین دا اللہ. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ نکمن شول دید قتالنا نو نشت بیا زیادے کول مگشت دے بظلم کون کو وانے. الشہر الحرام بشعر الحرام عزت دمیشتو دا حرمت پا بدل دمیشتو دا حرمت کی دے. والحرمات قصاص نرم دے عزت سیدو ندی بدلے والا. فمن اعتدى علیکم چاچی زیادے کو پتاسو فاعتدوا علیہم تاسو پیم زیادے کوئے بمثل ما اعتدى علیکم پشاندائے چی پتاسو زیادے کریم. واتقوا اللہ یرکو اید اللہ نام. وعلموا ان اللہ مع المتقین اور پوش یقیناً اللہ خاص مرگرے دا متقیانوں. وانفقوا فی سبیل اللہ اور مال خرچ کرے دا اللہ دین دا اچت والی دا پاران.
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اما چویزان نخبل پخبل لاسن باندے حلاکتا واسنوا وخیست عملن کوئے ان اللہ یحب المحسنین یقیناً اللہ خو خیاسوک چھ خیست کارون کہیم واتموا الحج والعمرة للہ اور پورا کہ حج عمرہ خاص دا اللہ دا پارام فَإِنْ نُحْسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ نو کراگیر کرے شوی تاسو دا پورا کولو دا آئینا نو لازم نے بتاسو آغاش اسانی دا حدینا ولا تحلقوا رؤوسکم امخر سرون اخبل حتی یبلغ الحدی محلا تردی پوری چورسیا حدیان زیر حلالیتا فمن کان منکم مریضا ناسوک چستاسون بیماری او بھی ازم مراسی یا پدوان خاص تکلیفی د سرد وجہ ففدیت من صیام او صدقت او نسک ندبان بدلا ددریو روجو یا صدقت یا قربانی دام فاذا منتم کلشتا سبامن شے فمن تمتع بالعمرة الى الحج نو چاچی نفو آغستا پمری کولو یوزے کدا حج سرام فمستیسر من الحدیو نو دبانیم لازم نیاچی اسانی دا حدینا فمن لم یجل سوکچی حدی نمومیم فصیامو سلاست ایام فی الحج دبانی روجینی والدی ددی روزو پر روزو دا حج کی وسبعت اذا رجعتم اوروزی کلچ واپس شیم تلک عشرت کاملہ دا لس روجی دی پورا دی ثواب دی حدیث رام ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام دادا شاد پاریش نہیں داغ کورنے دیرکی دن کی پا مسجد حرام کی واتقوا الله يركوا إذا اللهنا وعلموا أن الله شديد العقاب ويقين ساتے اللہ تعالی سخت داور کو ان کے الحج اشہر معلومات وقد احرام تڑلو حج میشتری مقرر فمن فرض فيهن الحج چاچ فرض کو بزان بانی بڑے میشتوں کے حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج نبی دشاوت خبریں اور نبی گناہونا کول اور نبی جگڑے کول پحج کے وما تفعلوا من خیر يعلمه اللہ وعاشق ویتاسو ہر نیکار عالم دے پائے بانے اللہ وتزودوا توخذان سروڑے فإن خير الزاد التقوى يقينا بهتر توخر تقوى واتقوني يا أولي الألباب يركوا زمانا يا خالص قلوالهم ليس عليكم جناح نشتبتا سبحانه يسقنا أن تبتغوا فضلا من ربكم چلٹوئے تاسو مال د دنیا درب د طرفنا پتجارت سرام فَإِذَا فَصُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ نُكَلَشِ رَاكُشِ تَاسُودَ عَرَفَاتْنَا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ یادوئے اللہ لراد مشعر حرام پخواکی وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَيَادوئے اللہ لرام لکسنگ چتاسے خود نکڑیرا وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور یقیناً وے تاسو مخی دا ہدایت دا اللہ خامخات گمراؤنا ثم افیضوا من حیث افاض الناس بیارا کذی گے تاسو دا زینا شنور خلق ترا کذی واستغفر اللہ اور بخن غارے دا اللہ نام ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ بخن کو ان کے رحم کو ان کے دے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ
کلچی پورا کہتا سو سیبادات حج تاسو فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم یادو اللہ درا پشاند یادو استاسو بلاران مفل او اشد ذکرہ بلکہ زیاد یادو اللہ فمن الناس من یقول نباز دخل کنائی شوائی ربنا آتنا فی الدنیا یا رب راکم تاپ دنیا کی جسرا کہیں وما له فی الاخرت من خلاق اور نہیں دلرا پاخرت کے سہسام ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا اور بارے درینا سبری وائی ربام راکم تا دنیا کے خیست جون وفی الاخرت حسنا اور پاخرت کے خیست جون وقنا عذاب النار وبشاتی من عذاب دورنا اولئک لهم نصیب مما کسبوا دا کسان دل رب رخیری دو اجد عمل ناشری کریم واللہ سریع الحساب اللہ دے زر حساب کن کے واذکر اللہ فی ایام معدودات آیا دوئے اللہ درا پاغر وزوش میرے لشو کی فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ چاچی تلوار اکڑا پتو رزو کی نشت گنا پاؤ ومن تاخرا چاچی رستو والے قدری میں رستا فلا اسم علیہ پاغم سے گنا نشتا لمن اتقا دا حکم آغشار ریش اللہ نے یرکری واتقوا اللہ یریگے دا اللہ نوالم انکم الیہ تحشرون اور یقین ساتے تاسب خاص اللہ تور جمع کریشے ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا اور بعد دخل کو نداسرین تعجب کے ایسی تالرا داغ خبر اتری بعد جن دنیا کی ويشهد الله على ما في قلبه گواہ گرزی اللہ ذرا پاسی شر بدل کی وهو لد الخصام اور حال دارے چدے سخ جگڑ مار دے وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ کلچ روان سستا سنان کوشش کی بزمکہ کی لیفسد فیہا تیدا پارا چھ فسادو کی برے کی وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ اور ہلاکی فصلنا دخل کو نسل انسانان واللہ لا يحب الفساد اللہ تعالیٰ نخو خی فساد لرام وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ اور کلچوئے لشیدت اللہ نے یروکا اخذته العزت بالاسم انہی سید لرا غیرت کول پگناہ کولوم فحسبه جہنم پورا دید لرا جہنم ولبیس المہاد خامخابت دے زیت آرکریشے دا جہنم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله بائے دخل گناغی چھ خرچ کی اخبل زان دپارا دلٹولو درزاد اللہ واللہ رؤوف بالعباد اللہ دیر خاص شفقت کن کے بداسی بندگانو یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ایمان والو داخل شے پتابدارے اللہ کی پورا پورا ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور تابداری مکوید قدم شیطان انہو لکم عدو مبین یقینا شیطان تعصب دشمن اخکاران فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ نو کو خید ایدات تاسو دا پورے اسلامنا رستدائن شراغلی تاس سخکارا حکمنا فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یقین کوئے اللہ تعالیٰ زورور دے حکمتن والدے هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام انتظار نکی دا خلق پیمان روڑلو کی
مگر دری خبری شراب شدید اللہ تعالی پسورو کی دور یزونا والملائکتو ملائک بمراشی وقضی الامر فیصل بوشی دری دکار وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او خاص اللہ تعالی گردول شیٹ الکارونا صل بنی اسرائیل تپوسو کا دبنی اسرائیلنا کم آتیناہم من آیت بینہ سنا ورکلو منگاتی تا نعمتون اخکار اخکاران ومن یبدل نعمت اللہ اچانچی بدل کد اللہ نعمت پنا شکرے من بعد ما جاءتو پس دائنا شدل راغلی فإن اللہ شدید العقاب یقینا اللہ تعالی سخت زاور کن کرے زین للذین کفروا الحیات الدنیا ڈولی کڑی شیر کافران دا پارا جن دنیاوی ویسخرون للذین آمنوا دیو جنا مسخری کی دی بمومنان پورے والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ آکسان چلان یرکوی دین بوشتی د قیامت پر واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ روزی ورکی چالچ واڑی بیندازے کان الناس امتا واحدا او خلق مخکراسی اور ڈلا پیمان اختلاف قدیم وبعث اللہ النبین مبشرین ومنذرین نرولے گل اللہ تعالیٰ پیغمبران زیر ورکون کی ویر ورکون کی وانزل معهم الكتاب بالحق انازل اکردائی سرا کتابونا وحق سرا لیحکم بین الناس فی مختلفو فی دیر پاراچ فیصلو کی دا کتاب ومن دخل کو کی پائے خبروں کی شری پائے کے اختلاف کرے دیں ومختلف فیہ الا الذین اوتوہم اختلاف نہ کرے پر حق کے مگر آئے کسانوں چور کرے شور تا کتاب من بعد ما جاءتهم البینات پس دائن شراغ لودی تواضح حکمنا بغیم بینہم دوجد الزدینات کولنا کورن دری کے فہد اللہ الذین آمنوا نو ہدایت ورک اللہ تعالی ایمان والا ہوتا لمختلفو فی آسیس شی اختلاف کرو خلق بائے کی من الحق جا حق دے بیزنی بخبل حکم واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم اللہ تعالی رسی چارچو غاری نے ملار طرف دام حسبتم ان تدخلوا الجنہ آیا گمان کو تاسو چ داخل بشے جنت داولنا ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم او حال لا تروسن دی راغلی تاست واقعات دائے کسانو شترشی ساسن مخیم مستهم الباساء والضراء رسید الواغیتا تکلیفون دا مال و مرضون دا بدن والزلزلوا اجرقوا لشو بڑیرو تکلیفونو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه تردی چویل برسول آکسان چی مان راوڑو دا مرگرتیا کی متا نصر اللہ کل بید اللہ مدد الا ان نصر اللہ قریب جواب رائے خبر سے یقیناً اللہ مدد دینز دے یسألونک ماذا ينفقون تفوز کی دیستانا چسشے دی خرچ کی قل ما انفقتم من خیر طور تو آیا سمرچ خرچ کرے تاسو حلال مال فللوالدین والاقربین نور کوئے مورب لارتا اوخ پلوانتم والیتاما والمساکین وابن السبیل او یتیمانو مسکنانو مسافروتا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم اور سچی کوئے تاسو خامل یقیناً اللہ پائے پوئے دے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم فرشے پتاسوان قتال و حال دارے چدا بدخکاری تاسوتا وعسان تکرہو شیئا وهو خیر لکم
او کې دیشي چې بد غني تاسو یو شی او غبطا او زبارا فائدہ منوي وعسان تحبوا شيئا وهو شر لكم او کې دیشي خو خوایب تاسو یو سیزا غبطا تاسو لربدوي والله يعلم وانتم لا تعلمون والله پوئی پارسو تاسو نہ پوئی گئے یسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه تپوس کی دیستانا پوار د میشتو د حرمت کی د جنگ کولو نہ پائے کی قل قتال فيه کبیر تو اے جنگ کول پمیش د حرمت کی خوغٹ گناہ دے وصدن عن سبیل اللہ لیکن من کول خلق د اللہ دلارے وکفر بی کفر کول پالا والمسجد الحرام وخلق من کول د مسجد حرامنا واخراج اهله من او استلاح د مسجد حرام داینا اکبر عند الله دا غٹ گناہ ندی بنی ظلام والفتنه اکبر من القتل او شرک ولم دیر غٹ گناہ د قتلنا ولا يزالون يقاتلونكم ومشيدا كافران جنگون بقيتا وسرام حتى يردوكم عن دينكم دید پارا شو گرزی تاسو لستاسو دین اسلام نائے نستتاو کوسی برشیم ومن يرتد منكم عن دينه خصو کوڑ استاسو نا دخبل دین اسلام نام فیمت وهو کافر ومرش بدا سے حال کی کافرین فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ندا کسان بربادی ددی عملنا فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و آخرت وارو کے اولئک اصحاب النار دا کسان اوروالدیم ہم فیہا خالدون دیو پائے کے ہمیشہیم ان الذین آمنوا والذین ہاجروا یقیننا کسان چی مان راوڑیا کسان چی ہجرت کرے وجاہدوا و جہاد کرے فی سبیل اللہ دو چتوالی دین اللہ دبارا اولئک یرجون رحمت اللہ دا کسان امید دے اساتی دا اللہ دا خاص رحمت واللہ غفور الرحیم اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے دے یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کی دیستانا پواد شراب و جوارے کے قل فیہما اسم کبیر تو بدی کی پیدا کی گناہون الویم ومنافع للناس ونفع بکشت خلق لرام واسمہما اکبر من نفعہما وگناہون چدین پیدا کیا خڑیر غٹ دی ددید نفعنا ویسألونک ماذا ينفقون اور تپوس کی دیستانا دسمر نا خرچو کی دیم قل اللہ فاویا خرچ کوئے دزیاتینا کذالک یبین اللہ لکم الآیات دغس وذات کی اللہ تعالی دخبل حکمنو لعلکم تتفکرون دید پاراش تاسو پائے کے فکرم کوئے فی الدنیا والآخرہ فکرو کے پبارد دنیا والآخرت کی ویسألونک عن الیتاما تپوس کی دستانا پبارد یتیمانوں کی قل اصلاح لهم خیر تو اصلاح د پارا د یتیمانوں بہتر کار دیں وین تخالطو موکتاسو گڑن کو ددی سرد مال فاخوانکم نستاسرون دیم واللہ یعلم المفسد من المسلم واللہ تعالی پی جنیا شالرا چ فساد کو ان کی بدی گڑن سرا داغ چانا چ اصلاح کی بدی گڑن سرا ولو شاء اللہ لعنتکم و کاللہ غوخدے تاسبان بیغر تکلیف یخویم ان اللہ عزیز حکیم یقین اللہ ضرور حکمت والا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا اور نکام کو د مشرک و خذو سرا تردیش ایمان روڑی ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکان او خام خاوین زائش معاہدی غردا دا مشرکی اصلنا اگر کولو عجبتکم اگر کتاسو تعجب کیاشی پمالو پخائص ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنون او پنکام اور کہ اخبلی لون خوین دے مشرکانو سروتا تردی پوریش ایمان روڑی
ولا عبد مؤمن خیر من مشرک اخام خائے عمر موحد غرد د مشرک ذاتنا ولو عجبکم اگر کا تعجب کیا شی تاسو په مال او په خائص اولئک يدعون الى النار دا مشرکان بلن کی ورتا واللہ یدعو الى الجنہ واللہ تعالی بلن کی جنت والمغفرت و بخشش د گناہوں تا باذنی بخبل حکمنو ویبین آیاتی للناس او بیانی اللہ خپل احکام خلق تعالی لعلہم یتذکرون دید پارا شری نصیحت تخلیم ویسألونک عن المحیض اور تپوس کی دیستانا پوارد زید حیث کے قل ہوا آزن تو آغا زید مرض دے فاعتزل النساء فی المحیض نو ڈڑک وید زنانونا پا زید حیث کے ولا تقربوهن حتی یطہرن امنی ذکے گئے دیتا تردی پوری شری پاکشی فَإِذَا تَطَهَّرْنَا نُكَلَ شِرِيخ پاکشی فَاتُوهُنَّ نُرَاتْ لِلْكَوَيْدِيتا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ پدا سے طریقہ ہے اللہ تعالی استخودنا کریم ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین یقینا اللہ تعالی امین کئی دیر توبہ کا ان کو سلام امین کئی زان پاک ساتھ ان کو سلام نساؤکم حرث لکم بیبیان استاسو زید کروند استاسو دے فاتو حرثکم انا شیتم نورات للکوئے زید کروند دیتا پکمت طریقہ شستاسو خخیم وقدموا لانفسکم خمخ کے اولے گئے سینیت دپار فیض اخبلوم واتقوا اللہ ویرکوئے دا اللہنا وعلموا انکم ملاقوم ایقین کوئے چتا صبح اللہ سر مخامخ کی گئے وبشر المؤمنین وزیر ورکاد دیر خوشالو مومنانو تام ولا تجعلوا اللہ عرضتا لیمانکم امگر زیتا سنم دا اللہ تعالی نخاد پاد دیر قسم نستاسو ان تبروا وتتقوا اسن چیزان من کیدنے کے کولو تقوا کولو وتصلحوا بین الناس و اصلاح کولنا پمن خلقو کے واللہ سمیع علیم اللہ تعالی سوری پاس پوئے لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ننیسی اللہ تعالی تاسو پا بے ارادی سرا پا قسم نستاسو کے ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن نسی تاسو پاغی قسم چ کسب کڑی چ قصد کڑی زون استاسو واللہ غفور حلیم واللہ تعالی بخن کون کے صبر کون کے للذین یولون من نسائهم تربص 4 اشہر دپار دائے کسانو چ قسم سرزان جدا کی دخپلو بیبیانو نام انتظار کول دیئے سلورو میشتو فَإِن فَاؤُوا نُكَدِي وَرُقَرْ زِيدَل فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَقِينًا لَا بَخَنَكَ ان کے رحم کا ان کے دیم وَإِنَازَمُ الطَّلَاقَ وَكَدِي قَسْقَ وَدَ طَلَاق وَرْكُولُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَقِينًا لَا سَوْرِي پارس پوئے دیم وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ اور طلاق شوی زنانا چحیز والوی او بالغم ویم او حمل نئی انتظار وکی بخبل زانون بانی در حیزا ولا يحل لهن یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامن او حلال ندی دی لرا چپٹ ساتی ہوا چ پیدا کری اللہ تعالی دائی پو بشدانے کے ان کن یومن باللہ والیوم الاخر ایمان لری دی باللہ پر رسنے وبعولتهن حق بردهن فی ذالک اخاوندان دی دیر لائق دی پو آپس دی پدغ مدد عدت کے ان رادو اصلاح کا اراد لری دی اصلاح کولو ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف اور دپار د زنانو حق ندیم پشانت دائے چی پدیبان ہم حق ندیم پشرعی طریقہ
وللرجال علیہن درجہ او دپار دناری نو پدیبانی اوچت درجہ دا واللہ عزیز حکیم اللہ رے زور اور حکمت والدے الطلاق مرتان اغا طلاق شعین رسو واپسی کی دوکرت دیم فامساکم بمعروف نبیا ساتل زنان دی پخ طریقہ او تصریحم بإحسان یا رخصتی دا پخیست طریقہ ولا یحل لکم من تاخذوا ان دی حلال تاسو لرے خاندانو چی واخلے مما آتیتموہن شئن داغ مالنا چی ورکڑی تاسو بی بیان تسشے الا یخاف لا یقیما حدود اللہ مگر کہ یرکی داخذ خاون چی پابندی نشی کو لے دید اللہ دا پھولو فَإِنْ خِفْتُمْ كَيَّرِگَ تاسو اے حاکمانو اللہ یقیما حدود اللہ شپابندی نشی کو لے داخذ خاون اللہ رپولو فلا جناح علیہما فی مفتدت بے نشد گناہ پدے خذ خاون پاغمال کی چی بدلا داکی داخذ پائے سر دخبل داننا تلک حدود اللہ فلا تعتدوا داد اللہ پولی دی مقرشین ددین تجاوز مکوئے ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون او کشات رد لکھ اللہ لپورنا ندا کسانم دی ظالمان دی فإن طلقها فلا تحل له من بعد وقد خاون طلاق ور کدی لردریم نہ حلالی گید لرا پس دینا حتی تنکح زوجا غیرا تردیچ نکاو کی دبل خاون سرام فإن طلقها فلا جناح علیہما وقد اتویم خاون ولا طلاق ورکی نشد گناہ پا مخی خاون دو خدا ان یتراجع چی اوبل توگرزی پا نکاح کولو ان ظننا یقیما حدود اللہ کہ خیال ساتی چی پابندی بکید اللہ دا پولو وتلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون او داد اللہ پوری دی مقرر شویم بیان کی قوم دا پارائچ سپوئے لریم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ کلچے طلاق ورکیتا سو خذتا رجعی طلاق او نزدیشا اخبل نیٹے دے دتا فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف نبیائی ساری کے غیل را پخ طریقہ او صرحوهن بمعروف یا رخصت کے غیل را پخ طریقہ ولا تمسکوهن ضرارا خمی سارائے دی لرا دا پار دا ضرر کولو لتعتدو دے پاراش دا حد نور تیر شے ومن یفعل ذالک فقد ظلم نفسا او کشا داکارو کو ظلم کو پخبلزان ولا تتخذوا آیات اللہ حضوا او منی سید اللہ آیتنا ٹوخی کڑی شیم وذکروا نعمت اللہ علیکم ایادوید اللہ انعامات پتا سباندے وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ خاص کردہ نعمت چنازل کرے پتا سو چ قرآن دے او حدیث دے یعظکم بی تاسواز در کئی بدے واتقوا اللہ یرکوید اللہ نا وعالموا ان اللہ بکل شین علیم یقین کو اللہ پارسی زبانے پوئے رے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ کلچے طلاق ور کہتا سو زنانو تا ارسی آئی آخر رے دتا فلا تعضلوهن نممن قائدی لرا این کہنا زواجہن کنکاکی دخبل زڑو خاندانو سرام اذا تراضوا بینہم بالمعروف کلچ رضا شری قرآن کی پشرعی طریقہ ذالک یوعظ به من کان منکم دا واز ورکے دیشی بدے سرا شاعت شویستا سنا یومن باللہ والیوم الاخر شیمان دری پا اللہ و پر رسنے ذالکم مذکا لکم واتحر دا بشکون کے تاثل بدنامینا و پاکون کے رے دفاحش کا رہنا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئے لری دار سیدو تاسو پوئے نلرے والوالدات يرضعن أولادهن
او مہندی پست طلاق و دے ددنہم پیدی ورکی بچوخ بلوتا حولین کاملین دوکال پورا لمن اراد ان یتم الرضاع داغ چاد پارا چیراد لری چی پورکی پیور کول بچی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف او پپلار د بچی باندې روزی داغی زنان او دا او جامی داغی دی دا عرف مطابق لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نشی ورکے دے اچھاتا مگر پا قدر دا وس داغی لا تضار والدة بولدها ضرر بنشی ورکے دے مورتا بسبب دا بچی دائے ولا مولود له بولده ان پلارتا بسبب دا بچی دہاغم وعلى الوارث مثل ذلك دا وارث پا ذمہ باندے دے چی دغ بچے دے پشانت دغ خرچے چی پا پلار باندے وام فَإِنْ رَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ نکو واڑی دا مور ابلار دتینا پریکول بچی رسو درزا کے دلو دے دوارو رسو مشورے کولنا فلا جناح علیہما ننشت اس گناہ پدے دوارو وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ او کتاسو غاڑے چپے اور کون کی اونی سے دپار بچو خفل فلا جناح علیکم نشتے اس گناہ بتاسو اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف کلچی پورس پارے حاج مقرقڑی تاسو دا عرف مطابق واتقوا اللہ او یرکوید اللہ نام وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ایقین کوئے چی اللہ تعالیٰ پا عملون چتاسو کوئے لدن کرے وَالَّذِينَ يُتَوْفَوْنَ مِنْكُمْ آسڑی چمڑک ریشی استاسونا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَ آپریدی بیبیانے یتربصن بانفسهن 4 اشہر و10 انتظار بکی دغ بیبیان دری پخپل زانون باندے سلور میشتے اولس پیوزے فیضا بلغن اجلہن نکل چیدی پورکی اخپل نیٹ دائدت فلا جناح علیکم نشتیس گناہ بتاسو فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف پائے کار کی شکئی دخل زانن پبارکی بشرعی طریقہ واللہ بما تعملون خبیر واللہ تعالی استاسو بعملون خبردار دے ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء انشت گناہ پتاسو پاغ الفاظو کی چی شاری کوئے تاسو پاغ سرام دقوختنی دنکاد دائے خزنا او اکننتم فی انفسکم یا پٹ ساتے تاسو پزرون مخبلو کے ارادت داغی دنکام علم اللہ انکم ستذکرونہن پوئے دے اللہ تعالی یقیناً خامخا تاسو بیاد آئے دل را پنکام ولیکن لا تواعدوہن سرا لیکن وعدے مکوئے دی سرنے کا پپٹوانے الا ان تقولوا قولا معروفا
لیکن کوائے تاسو پدے وعدہ کی وینا شرعی ولا تعزموا عقدۃ النکاح او مکل کوائے تاسو تڑل نکاح حتی یبلغ الکتاب وجلا ترائے چورسی عدت مقرر خپلے نیٹے منتہا تا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا اور یقین کوئے کہ اللہ تعالی علم نے پارغس شساس پزنوں کرین یرکوئے داغد عذابنا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور یقین کوئے کہ اللہ تعالی بخنک ان کے صبر کو ان کے نے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء نشتہ اس قسم تاوان پتاسو کہ طلاق ورکوئے تاسو زنانو لرا ما لم تمسوہن سو بوریشن یودیشوی غیسرا او تفردو لہن فریضا یعنی مقرکڑی تاسو غیلر پارا محرم ومتعوهن او دفید سامان ورکے غیتا علی الموسع قدرو پو وسوال سڑی پا قدر دا وسداغ دا فراخ داغ وعلی المقتر قدرو پا تنگ دسبانی پا قدر دا تنگ دستیاداغ مطعم بالمعروف دا نفع ورکول دی دا عرف مطابق حقا للمحسنین دا لازم دی بخیصہ کار کن کو وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ او کو طلاق ورکے تاسو دی زنانو لرام مخکد او زیکد الاستاسو آئی سرام وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا وحال دا مقرکڑی تاسو آغید پارا محرم فنصف ما فرضتم لازم نے بتاسو نما دائے چتاسو مقرر کریم الا یعفونا لیکن کمافیو کی دا زنانا دخپل حقنا او یعفو الذی بیدہی عقدۃ النکاح یا پورور کی آسڑے شداغ پلاس کی تڑل دنکاری وان تعفو اقرب للتقوى اور چی معافیو کے تاسو یوبلتا دا دیر نزدی دا پار دا تقوى ولا تنسوا الفضل بینکم او میر وی تاسو رولی مہربانی پکورن ساسو کے ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ تعالی ساسو عملون رالدن کرے حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ہمیشگیری اور ساتن کوائے پٹولو منزنو خاص کر پمون منزنیم وقوموا للہ قانتین اور دریگے اللہ تعالیٰ تعجزی کون کی فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا نکھیریگے تاسود دشمننا نموس کوئے چپیاد روانی یا سوارے فَإِذَا آمِنْتُمْ کلچی پامن تاسود یرنا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ نیادوئے اللہ لرا لگسنگ چی خودن درکڑی تاست اللہ دائے احکامو چی تاسو پائن پویدائے والذین یطوفون منکم واکسان چمڑکڑیشی استاسونا ویذرون ازواجا وپریگ دی بیانی وصیتا لازواجہم وصیت کے دی شیدیتا پبارد بیانو دائی کی یا وصیت دیو کی دی وصیت پبارد بیانو خبلو کی متعان الالحول دا نفع ورکولو تریو کال پوری غیر اخراج النبی استلدائی دا کورام فَإِنْ خَرَجْنَا قوت یا زنانا رسو دے عدت واجبنا
فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف نشتے اس گناہ بتاسو پائے کار کی چکئی ریاغی دخپل زاننو پبارکی بشرعی طریقہ واللہ عزیز حکیم واللہ تعالی زور اور دے حکمت والدے وللمطلقات متاع بالمعروف وعام طلاق کرشو خزد پارام صدر نفی سیزن ورکول دی دا عرف مطابق حقا للمتقین دا لائق دے دشان دا متقیان سرام کذالک یبین اللہ لکم آیاتے دغسی وضاحت کے اللہ تعالی دخبل حکمنو لعلکم تعقلون دید پارا شتاسو عقل نکار اخلیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ آئین گولے تو حال لائے کسامتا شوتلو دخبلو کورنا وهم ملوف حال لائے دی پزرگنو حضر الموت دوجد یرید مرگنا فقال لهم الله موتوا نویل اللہ تعالی دی تشمڑ شیم ثم احیاهم بیجوان ذکرن دی لرا پدعاد نبی دریم ان اللہ لذو فضل علی الناس یقینا اللہ تعالی خاون در فضل لے بخلق وانیم ولكن اکثر الناس لا یشکرون لیکن دیر دخلقنا شکر نکید اللہ احساناتو وقاتلوا فی سبیل اللہ وجنگ کوید اللہ دین دوشت واری دپارام وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ایقین کوئے اللہ تعالیٰ رسوری بار سپوئے دے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دے آئیش قرض ورکی اللہ تعالیٰ تا قرض پہ اخلاص وَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَضَعْفًا كَثِيرًا نزیاتی با اللہ تعالیٰ غدد پارا پشندن ڈیروم واللہ یقبض ویبسط واللہ تعالیٰ تنگوال راولی و فراخی راولی وإلیہ ترجعون و خاص غتباؤ گرزولی شیطاسوم دا کیسٹ دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا قصہ خوانی شاعتا کباڑی بازار پیکور خار أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ آئین گورے حال دے اور ڈلے دا بنی اسرائیلنا من بعد موسیٰ رسو زمانے دا موسیٰ علیہ السلام نام اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا کلچو الاغی اخبر نبی تا مقرر کمون دا پارے و بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ شم جنگو کو داغد بادشاہ اعلان دے دا اللہ دا دین دو شتوالی دا پارا قال هل عصیتم من کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا ویلا یقینا نزدیدا کفرس گریشی پتاسو دا جنگ تاسو با جنگو نکڑے قالوا وما لنا لا نقاتل فی سبیل اللہ ویلاغی و سوجن من درام چی جنگ بنکو مود اللہ دا دین دا وشتوالی دا پارام وقد خرجنا من دیارنا و ابنائنا و حادار استریشیو منگا دخپلو کونو دخپلو زامننا فلما کتب علیہم القتال نوارکلا چی فرسو بدیبانی جنگ کول تولوا الا قلیلا منهم مخوارو دی مگر لکسانو ددینا واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ پوئے بظالمان خلقهم وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا اوید دیتا نبی دائی یقیناً اللہ تعالیٰ مقرر کرے استعوذ پارا طالوت بادشاہ
قالوا أنا يكون له الملك علينا دیویل سرنگ کی رشید الاباد سعیبم ونحن حق بالملک منه ام وزیات حقداریو ببادشاہ سرددنا ولم یؤت ساعتا من المال انلے ورکڑیشے دلرا فراخی دمالنا قال ان اللہ اصطفاه علیکم ویلا نبی یقینا اللہ غرکڑے دے پتا سبانے وزادہ بسطتا فی العلم والجسم اور زیادتی کڑے دل را فراخی پا علم و بغٹ ہمت کے واللہ یوتی ملکہ من یشاء واللہ تعالی ورکی اخبلوات سعی چالچ غاڑی واللہ واسع علیم واللہ تعالی فراخ فضل والد عالم نے وقال لهم نبیهم ان آیت ملکے اول دیتا نبی دی یقینا نخاد بادشاہ دارا ان یاتیکم الطابوت چرا بشی تاست صندوق فی سکینت من ربکم پائے کے بعد آرام سیزو نہیں ساسو درب دا طرف نویم وبقیت مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون اور باقی علم بیدائنا شپرخ اولاد موسیٰ علیہ السلام اولاد ہارون علیہ السلام تحملہ الملائکہ روشتی باد صندوق لرا ملائک ان فی ذالک الآیت لکم ان کنتم مومنین یقیناً دری صندوق پرات للوکی خام خالوی نخد تاصل را کتاس ایمان والیم فلما فصل طالوت بالجنود ارکلاچ جدا شو طالوت دا آبادی دکرینا پلخ کرو سرام قال ان اللہ مبتلیکم بنہر ویل طالوت یقیناً اللہ تعالی امتحان کی تاسبانی پیو نیر سرام فمن شرب منہ فلیس منی نچاشی اسکل دائن نیرنا نبی دے زمار تعبدارنا ومن لم یطعمہ فإنہو منی اگر شاون سکل داغینا یقیناً دے و زمار تعبدار نبیم الا من اغترف غرفتا بیدے مگر آسوک شٹک کو یوشون پخبلاس فشربوا منہ الا قلیلا منہم نوس کلے دے خلقو دائن ڈیرو بو ما سواد لکسانو درینا فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه ارکلاش پورے وطل دائن نیرنا دے آکسان چی مان راوڑو در سرام قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود ویلا پاتش خلقو طاقت نشرم لنند جالوت و داغد لخکر و دا مقابلے قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله ولا كسان شدائی یقین شریب مخامخی اللہ سرام کم من فئات قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ دیر کرت شیش ڈلی لگا غالب شی بڑل ڈیرا اللہ پہ حکم واللہ مع الصابرین اللہ خاص مددگار صبرنا کو ولما برزوا لجالوت وجنودہ اور کلشریخ کارشو بمیدان کے جالوت و داغلخ کروتا قالوا ربنا افرغ علینا صبرا اوہ دے مومنانو یا روا راتوی کی بمبانے دیر صبر وثبت اقدامنا وپاخ کی زمن قدمنا وانصرنا للقوم الكافرین وغلب راکی منتا پا قوم کافران باندے فہزموہم باذن اللہ نشکس ورکدی آغیتا اللہ تعالیٰ پا حکم وقتل داود جالوت
او قتل کو داؤد علیہ السلام جالوت لرام وآتاہ اللہ الملک والحکمہ اورک اللہ تعالیٰ تتا بادشاہی او پوید دین وعلمہ مما یشاء نور علم ولرکو دائن چلا غختو ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض کنے دفقو اللہ خلق لرا بعض لرا بعضو لفسرت الارض خام خاروان شعب دازمکان ولكن اللہ ذو فضل للعالمین لیکن اللہ تعالی خاون دلوی فضل لے بخلق وانے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق دایتو ندید اللہ تعالی بیانوں دا پتاوانے حق کارکولو دا پارام وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَيَقِينًا تَيْ خَامَخَا رَسُولَانُنَا